Na ovim vježbama koristimo MATLAB. MATLAB je softver koji služi za računanje s matricama. Pomoću njega možemo jednostavno raditi nekakve naprednije algoritme. U ovom slučaju vi ćete za vježbe morati imati instalaciju MATLABa na svojim računalima kako bi mogli rješavati zadatke i raditi izvještaje. MATLAB najjednostavnije ga možemo instalirati tako da odemo na MATLAB, znači u Google možete upisati MATLAB. Sad imate dva načina instalacije, možete ili skinuti free trial ovdje na download free trial, isto ovdje imate tipu trial software, ili ga možete kupiti. Ako želite kupiti MATLAB, ova verzija koja je za studente košta 69 eura i to je licenca za software, znači nije godišnja, nego je za baš ovu verziju MATLABa koju ćete uzeti i onda ćete taj isti MATLAB moći koristiti za neke kasnije kolegije. Znači ako odete na For Students, ovdje imate MATLAB and Simulink Student Suite, Buy Now. I tu sad vidite da vam košta 69 eura košta sve ono što će vam trebati za sve ostale kolegije. Za sad to još ne morate, za početak možete jednostavno, znači ako se vratimo na home page i odaberete Get MATLAB ovdje gore i sad imate Download a Trial. I za ovaj trial trebate se registrirati pomoću vašeg Ferit maila. U ovom slučaju ne možete koristiti dva put isti mail. Ovaj trial traje samo 30 dana i jednom kad ga instalirate na računalo, onda ćete vjerojatno imati problem instalirati ponovo neku drugu verziju MATLABa na to računalo. Zato je možda preporuka da instalirate u virtualni stroj. Kako ćete instalirati u virtualni stroj? Pa šta je uopće virtualni stroj? Znači ako upišete VirtualBox i sad ovdje možete otići na Oracle VM VirtualBox. VirtualBox to je softver koji omogućuje da na vašem računalu imate virtualni stroj koji u sebi sadrži drugi operacijski sustav. Znači vi možete unutar vaših Windowsa na vašem računalu imati dodatno računalo u kojem je potpuno nova instalacija Windowsa. I zato prvo trebate skinuti i instalirati ovaj VirtualBox, znači instalirate za Windows verziju. Ono što ćete morati pripaziti je da vam je omogućeno u BIOS-u za virtualizaciju. To ne možemo sad ovdje pokazati, ali to ćete trebati vidjeti kroz dokumentaciju vašeg računala. I onda ćemo još pokazati na koji način možete dobiti legalne Windowse na vašem računalu. Znači postoji, ako odemo ponovo na Google i sad upišemo virtual machine Windows 10 Edge, ponudit će nam ovdje link Virtual Machines Microsoft Edge Developer. Vidite da je link sa developer Microsoft.com i kad odete na taj link ponudit će vam da odaberete platformu. Znači postoji više različitih alata za virtualizaciju koje možete koristiti. Najpoznatiji su VirtualBox i VMware. VirtualBox je potpuno besplatan i open source je, tako da ćemo mi ovdje koristiti njega. U kasnijim tutorialima sve što budemo pokazivali je instalirano unutar ovakvog virtualca. Znači kliknete na VirtualBox i on vam krene skidati Edge Windows 10. Šta je ovo u biti? Ovo je pripremljen virtualni stroj sa Windowsima 10 legalnima koje možete koristiti 90 dana. U tih 90 dana, nakon što istekne tih 90 dana, sve što trebate je ponovo pokrenuti taj virtualni stroj, ponovno ga importati u VirtualBox i onda ćete moći raditi s njim novih 90 dana. Znači ovo nam omogućuje da na jednostavan način možemo dobiti legalne Windowse u virtualnom stroju u kojem onda možemo instalirati MATLAB.
I zašto je preporuka koristiti ovaj način? Ako imate dovoljno jako računalo da možete vrtiti virtualni stroj, onda će vam puno lakše biti instalirati MATLAB, zato što ako imate nekih problema sa licencom, sve što trebate je resetirati ovaj virtualni stroj i ponovo instalirati MATLAB, dok na vašem računalu nije tako jednostavno instalirati drugu verziju MATLABa ako već imate neki instaliran. Nakon što ste skinuli i instalirali VirtualBox i nakon što vam se skinuo ovaj MS Edge Windows 10 zip, njega trebate raspakirati, trebate pokrenuti VirtualBox i sad ćemo pokazati na koji način možemo uvesti ovaj skinuti virtualni stroj u VirtualBox i kako ćemo ga podesiti.